Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar surah Al-Ahqaf. Ada Teh Ita di Australia. Di Sydney, Australia. Silakan Teh Ita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kirang seksi teh. Mim. Gitu agak neken sedikit. Hamim. Agak kayak ada jeda sedikit. Ita ali Hamim. Kayak ada jeda sedikit. Dengan Hamim. Yasin. Tapi nggak ada jeda. Kayak ada jeda. Kayak. Hamim. Kemudian. Tanzilul kitab. Panjang dulu matobi'i. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Iya. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kemudian. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Iya. Wa ma ya? Iya betul. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Iya bagus terus. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Iya, kemudian. Kul aro'aitum ma tad'un min dunillah lahi aruni madza khalaqu minal ar. Iya. Minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Iya. Apa nih bacanya nih? Tadi baru itu nih, iya ini pengecualian nih. Itu. Ini dibaca. Tadi katanya kalau di atasnya lain, ini lain lagi rumusnya. Ini lain lagi rumusnya. Oh. Lain. Ini lain lagi ini ada penukaran menukar alif. Ini kan ada alif, ada hamzah. Masa hamzah mati alifnya kan harusnya huruf mati. Jadi ini dimatikan. Itu nih pengecualian ya, ini pengecualian. Jadi keluar dari rumus yang tadi tapi ini nih. Ini lain beda lagi ya. Beda lagi. Ini itu nih. Itu nih bikita bim min qabli hadza au asyarah au asarah, iya. Au asarotim min ilmin in kuntum sodikin. Iya, kemudian. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Iya, min dunillah. Ya Ustaz? Iya, terus min dunillah. Min dunillahi
man la yastajibu Mala panjang. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Iya. Ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Iya, bagus. Kita Ya. lek cobi teruskan teh. Wa idza tutlanya teh. Ya, halaman berapa tuh? 6 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum da'aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu namanya nyeri napas bagi dua wae teteh. Kalau napasnya nggak cukup nggak apa-apa bagi dua. Ketahuan ngareng hapna. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirun. Ayo teh bagi dua. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Iya gitu. Lahum a'da'aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Iya, kemudian. Wa idza tutla alaihim ayatuna bainatin qolal ladzina kafaru lil haqq. Iya. Kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Iya. Lamma ja'ahum. Halo. Suaranya kemana teteh ya? Lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Halo. Internetnya nih teteh nih. Kenapa ya? Mangga. Lamma ja'ahum hadza sihrun mubin teteh. Halo? Teteh? Enggak ada suaranya lagi. Halo? Teh? Itu ada sok, ada lagi itu. Kok nggak ada sih? Iya nggak tahu ini. Nih, ntar sebentar saya tanya nih. Ini ada teh yang jelas, silakan. Ayah robot lagi, suara robot keluar. Ada sihrun mubin. Mana? Apa tuh? Iya. Suaranya ada suara robotnya. Suara robot? Iya. Gimana maksudnya? Iya kayak tong 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 tong. Internetnya kayak coba lihat nggak apa-apa. Lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Kemudian am yaqulu. Am yaqulu naftaro kul inibtaroi. Kul inibtaraituhu. Kul inibtaraituhu fala tamlikunal. Fala tamlikunali. Likunali ya. Fala tamlikunali minallahi syai'a. Terus kemudian
Wa a'lamu bima tufiduna fi. Kemudian. Kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Iya, kemudian. Wa huwal ghafurur rahim. Kemudian. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa Minar rusuli. Minar rusuli. Minar rusuli wa ma adri ma yub'alu. Yuf'alu. Ma yuf'alu. Ma yub'alu. Sanes yub. Bukan yub'alu. Yuf'alu. Ma yuf'alu. Yub'alu. Ma yub'alu fi Jelek suaranya. Enggak. Mangga. Am yakuluna fatoroh. Am yakulu naftaroh. Ini ayat 8. Jadi kalau Quran itu nomornya di ujung. Iya, kalau oleh 7 waida. Mohon. Ya. Wa idza Itu ayat 7, betul. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayinat. Ayatuna bayinat. Ya. Ayatuna bayinati ko. Bayinating. Ting. Bayinatin qolal ladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Iya. Hadza sihrum mubin. Nggak boleh misah. Lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrum mubin. Sabungin teh. Lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrum mubin. Hadza sihrum mubin. Kemudian. Am yakuluna naftaroh. Iya, am yakuluna naftaroh. Kemudian. Qul iniftaroituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Iya, minallahi syai'a. Kemudian. Wa a'lamu bima tufiduna fi. Kemudian. Kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Iya, kemudian. Wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurur rahim. Terus. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Minar rusuli. Pendek teh. Minar rusuli. Daya panjang. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu. Ya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Wa ma adri ma
yas'alu bi wala bikum. Iya, bagus. Kemudian. In attabi'u In illa attabi'u illa. in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana Wa ma ana pendek. Wa ma ana illa. nadirum mubin. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Ya, wa ma. Wa ma ana illa nadirum Illa mubin. panjang. Illa nadirum mubin. Kemudian. Qul aro'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida. Pendek. Wa syahida Syahid. Pendek, mohon. Wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil. Wa kafartum bihi wa syahida syahidum min baini Israil. Iya. Israil ala mislihi fa amana Wastakbartum. Inna allaha la Pendek. yahdi Innallaha la. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Terus. Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaih. Panjang, nggak boleh nyeri napas. Kalau lau kana khairam ma sabaquna ilaih. Nanya panjang. Ya, bagi dua teh. Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Hanya panjang. Lilladzina amanu. Lilladzina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaihi. Sabaquna. Mad jaiz min fasir ada alis tuh panjang. Panjang teh. Dari itu aja. Lilladzina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaih. Dari lilladzi. Lilladzina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaih. Iya, kemudian. Wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna Nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Nggak boleh putus deh. Oke. Kalau nggak kuat napas, biasa berhenti bagi dua. Wa ilam yahtadu bihi fasayaqulun. Itu teh. Tidak boleh nyuri napas ya. Wa id lam yahtadu bihi fasayaqulun. Iya, bagus. Fasayaquluna hadza ifkun qadim. Kong. Ikhfa.
ibkun qadin. Nah, begitu. Ibkun qadim. Kemudian. Wa min qablihi kitabu Musa. Iya. Kitabu Musa imamau wa rahmah. Iya, warahmah. Kemudian. Wa hadza kitabum musaddiqul lisanan arabiyyal gimana nih? Lisanan Arabiyyal liyudhir. Gitu teh. Gak usah dipaksain kalau nggak kuat. Liyudhiral ladzina zalamu. Bagi 2, bagi 3 nggak apa-apa. Sesuai napasnya ya teh. Ya. Hadza kitabum Ada kita mad asli. Wa hadza kitabum musaddiqul lisana. Nah gitu. Kalau berhenti jadi panjang dia. Lisanan Nan jadi pendek. Lisanan arabiyyal liyundirul ladzina zalamu. Iya, kemudian Wa busyra lil muhsinin. wa busyra lil muhsinin. Kemudian Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. iya walahum yahzanun. Terus Ulaika ashabul jannah. ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Iya, kemudian Jazaa'am bima kanu ya'malun. iya, bagus. Kemudian Wa wassoynal insana biwalidayhi ihsana. bagus. Kemudian Hamalathu ummuhu kurhaw wa wada'athu pendek. kurha. Wa wada'athu kurha. Wa wada'athu kurha. Iya, kemudian Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahar. salasuna syahra. Syahra dibaca satu. Mad iwad. Mad iwad. Kemudian Wa hamluhu wa fisaluhu salasu ada mad asli. Iya. Hatta idza balaga asuddahu wa balaga arba'ina sana. Iya, arba'ina Sana. arba'in. Arba'ina sanatan. Sanatan ikhfa. Sanatan Arba'ina sanatan qala Rabbi auji'ni an ashkura
Kuroni matakallati an'amta alai. Iya. An'amta. An'amta alayya wa ala walidayya Wa ala walidayya. wa ala walidayya Wa ala waliday. Wajib panjang. waliday. Ya. Wa ala Wa waliday. ala lanya panjang. Wa Wa, ala walidayya. wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi duriyati. Wa aslih li fi dzurriyyati panjang. Wa aslih li Wa aslih li wa aslih li fi dzurriyyati. duriyati. Iya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Iya, kemudian. Ma amilu wa nataja. Ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim. Iya. An sayyiatihim fi ashabil jannah. Iya, fi ashabil jannah. Wa sidqil ladzi kanu yu'adun. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun. An ukhraja wa qad Ya. An ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Iya, kemudian. Wa huma yastaghithatillaha walilaka. Wa huma yastaghitsanillah. Bukan nillah. Sebelum lapan Allahnya baris di bawah. Tipis. Wa huma yastaghitsanillah wa ilaka amin. Wa ilaka amin. Amin. Iya, kemudian. Inna wa'dallahi haqqun ifa. Inna wa'dallahi haqqun.
Inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hada ila Hada illa ma hada illa asatirul awwalin. iya asatirul awalin. Kemudian Ulaika alladzina haqqo ya. iya Ulaika alladzina haqqo alaihimul qawlu fi fi umamin umamin fi fi umamin. umamin gak ada tasdid. Fi umamin ya. Ulaika alladzina haqqo alaihimul qawlu fi umamin Fi umamin fi umamin qad khalat min qablihim minal jin iya min qablihim minal jinni wal wal inas wal wal inas ins wal inas wal ins iya kemudian innahum kanu khasirin. innahum kanu khasirin. Kemudian bagus. Walikullin darajatum mimma amilu. Mimma ada guna ada matobi. Mimma amilu. Walikullin darajatum mimma amilu. Iya, kemudian. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Iya, bagus. Kemudian. Wa yauma Wa yu'radun. yauma jangan wa yauma. Wa yauma yau jangan wa yau. Iya, wa yau jangan wa yau. Wa yauma yu'radu. Yuradul ladzina kafaru alan nar. Iya, alan nar. Kemudian. Adhabtum toibatikum fi hayatikum. Iya. Fi hayatikumud dunya idhar sapawi ya. Idhar sapawi, idhar yang sangat ini. Idhar mutlak. Harusnya idgham jadi idhar. Dunya. Fi hayatikumud dunya. Fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Iya, bagus. Fal yauma tujzauna. Fal yauma Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Iya, bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Iya, bagus. Kemudian wadkur akho'ad. Walqur akha'ad. Jadi panjang madal disukun dan qalqalah kubro. Wadkur akho'ad. Iya, akha'ad kemudian. Id anzara
id anzara qaumahum bil ahqafi wa qad khalatin nuzur. Nudur pendek. Wa qad khalatin nudur, enggak ada mat. Kalau enggak ada mat berhenti, enggak ada yang panjang. Ulang lagi. Wa qad khalatin nuduru mim baini yadayhi wa min idhar wa min khalfihi alla ta'budu illallah tasdid illallah. Kemudian Inni akhafu alaikum panjang. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Kemudian qalu ajitana lita fikana an alihatina. Iya, kemudian fatina bukan patina, fatina neken. Fatina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Iya, kemudian qala innamal ilmu indallah. Iya. Wa ubaligukum ma ursiltu bihi walakinni wa ubaligukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Iya, tajhalun. Terus falamma ra'auhu aridom mustaqbil. Falamma ra'auhu aridom mustaqbila audiyatihim qalu hada aridum mumtiruna. Audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Kemudian bal huwa mastajaltum bih. Iya, bagus. Rihun fiha adzabun alim. Iya. Rihum fiha adzabun alim. Kemudian tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Kadzalika najzil
Kadzalika Najzil najzil qaumal mujrimin. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kemudian Walaqad makkannahum fi ma'im makkannakum fihi wa ja'alna lahum sa'aw wa waja'alna lahum sam'au wa ja'alna lahum sam'aw wa absaraw wa afidah. Iya, bagus. Wa afidah terus. Kemudian Fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidah. iya, wala afidah. Absarahum Wala ada wala. Wa absarahum wa afidah. Wala yang benar. Wala absaruhum wala afidatuhum. Idatuhum ya kalau yang bawah. Wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in idh kanu yajhadu. Yajhadun. Yajhadun. Kalau berhenti nunnya nggak boleh yajhadu. Yajhadun gitu ya. Ilkanu yajhaduna bi ayatillah. Iya, bi ayatillah. Bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Iya, ma kanu bihi yastahzi'un. Kemudian Walaqad ahlakna ma haulakum minal walaqad ahlakna ma haulakum. Walaqad ahlakna ma haulakum. Hau bukan hau. Hau. Haulakum. Hau iya. Ma haulakum minal qura wa sarraf. Minal qura wa sarrafna ya. Minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Iya, kemudian Walaula nasaruhumul ladzina takhadu min dunillah. iya. Min dunillahi qurbanan alihah. Iya. Kemudian bal dollu anhum wa dzalika ibkuhum wa ma kanu yaftarun. Iya, kemudian Wa id sorobna ilaika nafarom minal jinni yastami'unal Qur'an. iya. Walamma hadaru qalu ansitu. Iya, qalu ansitu. Kemudian Falamma kudiya wallau ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna
sami'na kitaban. Iya. Kitaban. Inna sami'na kitaban ya. Ya. Kitaban. Ya. Inna sami'na kitaban unjila mim ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Toriki. Ya. Wa ila tariqim mustaqim. Wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Iya, wa aminu bih. Terus. Wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum. Iya, min dunubikum. Terus. Min dunubikum. Min dunubikum wa yujirkum min azabin. Wa yujirkum min azabin alim. Ya. Wa yuzirkum min azabin alim. Iya, bagus. Kemudian. Wa malayuhib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min duni. Iya, bagus. Walaysa lahu min dunihi awliya. Iya, aulia. Kemudian. Ulaika fi dhalalim mubin. Ya, ulaika fi dhalalim mubin. Kemudian. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas sama. Sinnya kecil. Khalaqas sama. S biasa. Khalaqas sama. Ya. Sinnya kecil bukan khalaqas sama. Khalaqas sama biasa aja. Sinnya kecil. Khalaqas sama. Khalaqas samawati wal arda walam ya bi khalqihinna biqadir. Kalau berhenti jadi pendek. Biqadir. Walam ya bi khalqihin. Walam ya bi khalqihinna biqadirin ala. Ya, biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ya. Biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Kemudian. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, bagus. Wa yauma yu'radul
ladzina kafaru alannar. Alaisa. Syahada bil haq. Iya. Alaisa hada bil haq. Kemudian. Qalu bala wa rabbina. Iya. Qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Iya, bagus. Wasbir kama Fasbir kama sobarulul ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli pendek. Minar rusuli wala tasta'jil lahum. Iya. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun. Lam yalbasu. Wakoblah, nggak boleh. Ma yu'aduna lam. Ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam minan nahar. Lam yalbasu illa sa'atam min nahar. Panjang jadi madari disukun kalau berhenti. Lam yalbasu illa sa'atam min nahar. Iya, bagus. Kemudian Balagun ikhfa. Balagun fahal laku illal qaumul fasikun. Iya, illal qaumul fasikun. Alhamdulillah. Ini agak lancar tapi agak ini ya. Agak bete itu dari jaringan. Jadi agak pengaruh. Bacanya kurang semeringah, kurang semangat karena memang. Tapi alhamdulillah di ujung malah bagus ya itunya internetnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.